56. ešalon čine predstavnici motokluba Noćni Vukovi. Motoklub Noćni Vukovi istrajno radi na promociji pravoslavlja i njegovanju tradicije oslobodilačkih ratova srpskog naroda. Za svoj dosadašnji rad odlikovani su od najviših organa Ruske federacije. Njihova misija i glavni moto je stabilna i moćna otadžbina Republika Srpska, snažna i vječna kao majka Rusija. Nakon ešalona civilnog sektora, odnosno institucija, organizacija i udruženja, prodefilovat će ešaloni jedinica. Prvi ešalon formiran je od policijskih službenika specijalne antiterorističke jedinice. Na čelu prvog ešalona je pomoćnik komandanta SAJ-a Draško Mirković. Za ratne zasluge jedinica je više puta odlikovana ordenom Nemanjića, ordenom Njegoša prvog reda, medaljom Petra Mrkonjića i medaljom zasluga za narod, a jedan broj pripadnika odlikovan je ordenom Miloša Obilića i medaljom majora Milana Tepića. Pripadnici ešalona SAJ-a nose multikam uniformu sa multikam jaknom, crvenu beretku i zelene rukavice. Treći, četvrti i peti ešalon formirani od policijskih službenika žandarmerije i jedinica žandarmerije Banja Luka, Doboj, Gradiška, Prijedor, Mrkonjić grad, Bijeljina, Zvornik, Pale, Istočno Sarajevo, Foča i Trebinje. Na čelu ešalona su komandir jedinice žandarmerije Bijeljina Nenad Marić, zamjenik komandira jedinice žandarmerije Gradiška Dejan Radić, komandir jedinice žandarmerije Zvornik Novica Mitrović i komandir jedinice žandarmerije Pale Dražen Subotić. Žandarmerija Republike Srpske uspostavljena je 1. avgusta 2019. godine reorganizacijom dotadašnjih jedinica za podršku. Na području Republike Srpske djeluje ukupno 12 jedinica žandarmerije i komanda u sjedištu. U okviru žandarmerije djeluje jedinica žandarmerije Konjica i službeni psi. Pripadnici ešalona žandarmerije nose crnu uniformu 511 i crnu beretku, a naoružani su puškama Taurus i zastava Arms M05C1T, kao i pištoljima Glock i Vampir.